E te ti e te tā e hoa mā nau mai hoki mai anō ki ngā motu i te ātārangi haumaru o Taranaki. Koinei te rangi whakamutunga o te Super 8 Sevens mo te tau rua mano rua te kaumārima. Mehemea he kai tākoro haupōro koe, koinei te rangi neke neke, mehemea he kai kirikiti koe, koinei te rangi tuarima o tētai kēmu whakamātau. Engari ko te mea nui he rā tino whakahirihira tēnei a te mutunga o te rānei ka mōhi o tātou ki ngā kaitoa o tēnei kaupapa mō te tau nei. Ko taubi tōku ingoa, nōku te maringa nui ki te mātaitaki tahi i tēnei rā me koutou, o te rā nā koutou te maringa nui. Ki te whakarongo ki tōku reo rōreka me oku whakaro hōhonu rawa atu i a koe. I a koutou e mātakitaki mai ana i o koutou kāinga. Kia ora everyone and welcome back to the final day of the Super 8 Sevens here in New Plymouth. A beautiful day, the sun is shining. If you are a golf fan, you may call this moving day. Maybe a cricketer, you might see this as the fifth day of the test match. No matter what metaphor you'd like to use, this is the big one. By the end of the day, we will know the champions of this tournament for 2025. As always, my name is Toby. It is my privilege to be watching alongside with you guys here today. And I would say it is also your privilege to have my dulcet tones and beautiful insights as you watch along from your homes across the nation. Nō reira kau e tā wāhi i a koutou mata, i a koutou rorohiko, i a koutou tiwi e te iwi. E whāngā kēmu kei te haere i tēnei ata, e whāngā whiringa whaiti kei te haere i tēnei ata. Kia mau ki o koutou tōkina, tīkina tētai kaputi, tīkina e tai pihikete, te rapea e tahi chocolate digestives, koera tōku tino, ngari kia koutou te kōwhiringa, kia rite mai mō te whutupōro kei te haere. So get ready, get strapped in e te iwi. Hold on to your hats, hold on to your socks, grab a cup of tea, maybe some chocolate digestives, that's my go-to, but as always, the decision is up to you as we get ready to get underway. Engari, i te tuatahi, me mihi atu kia whakaata Māori, mei kore ake rātou e kore e nei pāpāhotanga e tuku kia koutou i ngā kōkuna e whao te motu. Nō reira, e kore te punamihi, e mimiti ki a rātou, i a rātou tautoko o tō tātou, i tō tātou kaupapa. And of course, a massive thank you to Whakaata Māori. Without their incredible support, this stream would not be able to go ahead and all of this action would not be sent live to all of you across the nation and across the globe. So we really do send a massive thank you out to them for their support of our rangatahi and this kaupapa. Me te mihi atu ki ngā kai tautoko katoa o te kaupapa nei kia Caltex, Baileys, Nativa, Apollo Projects. Kia rātou katoa e tautoko mai ana i tō tātou nei kaupapa, and to all of our fantastic sponsors who enable us to bring this kaupapa live to you here today. Nō reira, ia tātou e timata ana, ia tātou e tatari ana kia timata ai. Ko tiki tēnei kēmu hi kakarao atu, kei wainganui ia Napier rātou ko Gisborne Boys. Kia titiro atu tātou ki ngā tima e rua. And while we wait for this game to get underway, let's have a quick look at the two lineups. Playing mai te maui ki te matau, i te kahurangi ko te āhua nei, playing from left to right in the blue, Napier Boys High School. An incredibly strong team for the boys from the Hawke's Bay. Mai te number 4, Leighton Gooden. Te number 5, number 5, Cade Davis. Te number 1, Heath Sheehan. Te number 2, Benjamin Sinclair. Te number 1, Nate Werder. Te number 2, Luke Goodman. Te number 1, Richie Van Prague. Te number 4, Flynn Bryant. Te number 5, Matic Jermaine. Te number 1, Joel Jones. Rua 1, Amani Roko Tinaviti. Te number 2, George Lequesne. Rua 5, Josepha Kabinasinga. Nama rua te kauma ono Zach Revel. Me ngā kaia ko e rua Chris Luke. Raua ko Matthew James. Te kai whakahaere Dale Atkins as we get underway here. Napier Boys with the kick-off. Engari kea Gisborne 9-8. He scrum. Kei tō Gisborne taha. Te mita te kau take to the Gisborne side of the 10-metre line. And as we switch our focus over to the Gisborne team, once again, a strong lineup. Koera te taumata o enei rangatahi o enei tima katoa. Te pai o ngā rangatahi o ngā kaitākaro kua tai mai ki tēnei kaupapa.
E mea tino o ati tērā mā, ngā tau kei te haere ko rātou. Te reanga e whai aka nei ngā whetū o Āpōpō. It's fantastic to see, as I say, two quality teams, but as we've seen across the board, some fantastic players who have come to play in this kaupapa this weekend. Really promising for the next few years. These players are the next generation, the stars of tomorrow for New Zealand Sevens rugby. So it is fantastic to see the quality of talent we have across the board. Engari, me huri ki te tima o Gisborne boys. Ia hau e ngana ana ki te koroe pāna ki a rātou. Napier boys, the charge down. Te piro kei raru i ngā pou and the try underneath the posts. Gisborne looking to clear their line. Napier up and getting that one in and underneath the bar. Conversion ngā wari atu. Ngā wari rawa atu. O reira, inaia nei. Napier boys, mā te whetū. Aue e te iwi. Kua tatari, mā nawa nawa koutou. Engari koi nei te tima o Gisborne boys. You've waited patiently as I've prattled along, but here is the Gisborne boys team. Mai te nama tuatahi, Anakin Ormsby Cairns. Te tuarua, Darius Kiwara. Te tuawha, Kai Symes. Te tua rima, Jimmy Tufunga. Te tua ono, Jake Kara. Te nama whetū, Cohen Eros Brown. Te nama waru, Sione Kaleopasi. Te nama iwa, Ruan Ludwig. Te nama te kau, Tana Boy Hairewa. Te nama te kau mā rua, Maddie Symes. Te kau mā toru, Kahurangi Leach Waihi. Te kau mā whā, Josh Aukuso. Te kau mā rima, Tomasi Mataere. Me te kaiako, ngā kaiako e rua, James Warren Raua ko Tuterangi Nepe. Te kai whakahaere, Adam Cranston. And the physio, Wendy Andrews. Inaia nei kea Gisborne. I tō rātou ake haurua o te papa. Gisborne with the ball in their own half. Looked like Napier had gotten over the ball there. Engari ko te karanga mai te Kai Wawau. Ko te mau. Looks like there was some holding on there according to the referee. So it will stay with Gisborne. Ko taka whakamua. A little knock on there in the contact. Nō reira kea Napier no. Ia hei ngā ki te whakanui tonu I taua āputara. Engari, Napier te tere ki taua parirau maui. Napier quick down that left-hand side. The breakaway up the sideline and making his way. Ki ngā paua no ki a ngā wari ake te conversion. Making his way round to the posts. Conversion a little bit simpler. And Napier have struck twice here in the opening 4 minutes. O reira ko te wero I naia nei mā ngā tāne mai a Gisborne. Me pēhea rātou e whakautu. I tēnei wero. No ngā tāne o te Hawke's Bay. So now the challenge for the boys from Gisborne. How can they get up and answer this challenge from the Hawke's Bay boys? Cannot let the scoreline get away from them early in the first half. Kaore tērā e Pakuāwhina. That won't help at all as Napier now stealing it off their own kickoff. Driving up the centre. Looking for the offload. Just boots it on the volley. Engari kua taka whakamua. Oh, we ngana ia ki te maka I te poro engari te whana rere, the volley to hack it forwards towards the post. Couldn't quite control it. It will be a Gisborne scrum. Engari kei tō rātou ake rima mita tonu no reira. Kaore anō tērā taumahatanga ki a whakawātia. That pressure still on as Napier turn over the scrum. They have numbers to burn outside. Looks to step back inside. Interesting choice there. Almost held him up. And now Napier. Whakawhitia no ana ki te taha matau. Tata ki te tāha e tērā. Nā te nama whetū o Gisborne boys. Almost a steal there from the number 7 of Gisborne boys. And there is the taka whakamua. Nō reira. Kei a rātou I naia kua tū kaha rātou I te mahi ārai. They have stood strong on defence on that occasion and it will be their position. Engari, kia tūpato rātou. They need to be careful. Napier pushing through on that last scrum, getting the turnover. Nō reira me kahake ngā kaimua o Gisborne I tēnei wā. Just as I say, Gisborne's forward pack needs to be a bit stronger. They get pushed through again and now Napier. E rapu ana I tō rātou parirau looking to get it out to their left winger. Can't quite do so. Now the ball up the centre and he's off and away. Can't bring him down.
Koira te tua toru ma Napier Boys High School kei te rere rātou I nei wā. They are flying at the moment. I naia nei. E te whana kei te haere. E mea ka pai tēnei. Kao ka tuki I te pou. Hits the post on the conversion from right out in front. Engari mate te kauma iwa I naia nei. Engari kia tūpato rātou kei hānea rawa. Tahi te miniti e toi ana I tēnei haurua tuatahi he wā pai tērā mā Gisborne Boys ki te whai tētahi whakautu. They need to be careful not to get too comfortable as that kickoff just gets caught up in the wind. Still a minute to go in this first half. Plenty of time for the Gisborne Boys to find a response. E pupuhi ana taua hau mai te matau ki te maui. That wind blowing from right to left as we see it on our screens. Nō reira tērā pia he āheinga mā Gisborne Boys ki te whakamahi pai I taua āheinga. Taua painga me ki opportunity for Gisborne Boys to use that advantage, but they can't quite do so. Te taka whakamua. Nō reira kei a Napier Boys I a tātou e whakatata ana ki te mutunga o tēnei haurua tuatahi. It will be with Napier Boys once more. That dominant scrum packing in just short of the 10-metre line as we enter the final minute of this first half. We're near the end of this first half, well and truly into the final minute. I naia nei te whakatere ki te taha mautau. Oh, te tere me te rutu mai te nama waru. The speed and the tackle from the number 8 of Gisborne Boys. He was off to the races there. Engari te kāri kōwhai. Nō reira. I naia nei he āheinga pairao atu mā Napier Boys. Ono ngā kai tākoro noa mā Gisborne. Just 6 players on the field now for the Gisborne team. What an opportunity for Napier to extend this lead even further as we near the half-time break. Engari ka tae e koutou te kite he rangi mokopuna tēnei. He whiti mai ana te rā. He ai o te hau. E mahana ki ngā motu āhua pūhaihai ana a hau I a hau e noho ana ki tōku whare makarerau atu I o te puti kaore au I ko rā. As you can see on your screens there, Tiwi, it is a beautiful day in New Plymouth. The sun is shining, the wind is blowing, but just gently. It's nice and warm, and I myself, to be honest, I'm a little bit jealous as I sit here in my freezing flat down in Dunners. Ia tātou. Tatari ana mā tētahi whara ki tēnei taha tata ko te tūmanako nei he mea moruiti noa. Hopefully nothing too serious on this near sideline. Our thoughts with the young man who has gone down. Engari me mihi atu ki ngā kai hauora pea katoa ko tai mai ki tō tātou nei kaupapa kaore e kore e tiaki pai ana ia. And a big thank you to all of our physio ambulance doctor crews that have arrived to this kaupapa. No doubt they will be doing a fantastic job of taking care of the young man who is down. Ko e a wangawanga e te, we do not be too concerned. The situation is all under control. Ia tātou e paku whakatāna. As we take a quick break, we'll see Napier come out onto the field. Just have another little hui. Engari, tērā pēr ko te kororo ko te whakatenetena mai te kai ako. Pērā tonu e hoa mā kaue e panoni I tō koutou rautaki kei te toa mātou, kei te tino toa tātou, mā te kau mā iwa. Perhaps the encouragement, the wise words of wisdom from the Napier Boys coach will just be to keep going. Don't change a thing. At the moment, everything they're trying is turning to gold. Absolutely no need for them to switch anything up. Ko te mea tino whakakihiro te rānei ko tēnei kaupapa, engari e hoa mā. Me mihi atu ki te kapa ōpango I tēnei ata o te rā ki a Damien McKenzie. Au we, te pai o taua tāne rā, te tāhua o taua tāne rā. Tāna mahi whana, te te rutu hei kaupare I taua whakaekinga ki te parirau. He rangi pai tēnei mā ngā tāngata katoa o Aotearoa ko tō tātou tima e tū kaha ana ki runga I te awa nō. And obviously the most important kaupapa here today is the sevens on our screens at the moment. But for those of you who watched the All Blacks this morning, you have to say it is a great day to be a New Zealander. And of course, Damien McKenzie. What a man.
finishing with a fantastic tackle. Beautiful 50-22 try in the corner. Once more, the All Blacks in winning ways. 2 from 2 on this end of season tour. Engari koina I tētahi mea tino hikaka o ēnei momo kaupapa. Ko ēnei rangatahi ngā kapa ōpanga o a pōpō. Nō reira no mātou te whiwhi ki te mātakitaki a rātou. E tipu ana e whakakoi ana I o rātou pūkinga kei o a mātou mata. Kaore kore e hara tēnei I te wā whakamutunga ka ki te tātou I a rātou e tākoro ana ki te ātā mira nui. And that is something that's so special about these kinds of kaupapa. All Blacks of tomorrow playing it out. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. This is an opportunity that we can't pass up. E hoa mānau mai hoki mai anō ki ngā motu. Ia tātou e tatari tonu ana mātou a tama. Kua taka ki te taha tata. Welcome back to New Plymouth as we wait on the boy who's gone down on the near sideline. Kau e a wangawanga e te iwi. Kei te pai ia kei konei. Ngā kai hauora, ngā kai tiaki katoa. E pui pai ana I iaia. Iaia tahi e paki ana I iaia e wehi ana I te papa. As we see the great sign. A round of applause as he leaves the field, and a mihi atu to all of our fantastic health professionals here helping out and keeping these boys safe. Also great to see him back on his feet and leaving the fields. Nō reira ka timata no e te iwi as we get back underway. Now, Napier boys e timata ana e tākaro ana mai te maui ki te matau. Gisborne I te pango e tākaro ana mai te matau ki te maui. Napier boys starting off from left to right in the blue. Gisborne right to left in the black and red. Napier I nai nei kōkiri whakamua ana I te haurua o Gisborne e toa ana mā te kaumā iwa kē. Nō reira ko te mea nui mā Gisborne. Tētaia e rātou. Te whiwhi tētai ua no I mua I tēnei hauruatanga. The big thing for Gisborne here, they cannot afford to concede another try before the half. That lead already at 19. Napier, however, looking to push their advantages now. They switched out to the left-hand side. Te Pariro Maui. E tai wheta mai te matau, te maui, te matau, te maui, te maka ki wainga nui he ua nao kei raro I ngā pau. Ngā wari noa mā ngā tāne mai a Napier. The out to the left wing. Step off the left, off the right. Moving forwards, basically running in goosies for a second there. The pass back on the inside, ran it round underneath the posts. Koe rā te ūtua whāma Napier boys. Koe rā te hauruatanga. Napier e toa ana mā te rua te kaumā ono. Engari, he tika tērā mai te kaiwa wao ka tere te timatanga nā te ruanga o taua āputara. And although that is the half with the Napier boys taking it by 26, good call there from the referee. He will get underway nice and quickly following what was quite a long break there in the middle of the first. And it will be Gisborne to kick off. Ai ka harau atu a Napier I taua haurua tuatahi. Engari e mohio pai ana tātou katoa ki te pai.
ki te kaha, ki te manawa nui tērā pēr o tēnei tima mai a Gisborne. Nō reira, kaore kore ka whakapono tonu rātou i tēnei haurua, ka tai e rātou te whai whakautu ki tēnei tima i te kahurangi. Yes, Napier boys incredibly strong in that first half, but as we are all well aware, this Gisborne team are no pushovers, plenty of skill, plenty of determination. No doubt they'll be believing they can find a good response in this second half. Kei rātou, te rirohanga i tō rātou ake haurua. Tērā, koe rā tētahi mea tino uaua mā rātou i te haurua tuatahi. Kei a Napier te nuinga o te pōro, tētai e rātou te whai a heinga hei whakaeke. That was a big challenge for them in the first half. Napier with the majority of possession. Gisborne just couldn't find time on the ball, couldn't find opportunity to get on the front foot. So it's good to see in this first half with a couple consecutive possessions. Ia heinga mā rātou. Ki te whai i ngā āputa pea, kei Wainganui tēnei pātū o Napier. Opportunity for them to find hopefully some gaps in what has been an absolutely unbreakable defensive wall from Napier thus far in the game. Nai nei, oh, we te whakangaro atu e tama. Me mihi atu ki taua tāne te namatahi o Gisborne boys. The get lost son with the big right hand fend sits him down, the number one from Gisborne boys, giving him the stiff arm. That was an absolute thing of beauty. Engari, hei aha tērā, mehe mea ka pērā rawa te tere o ēnei tāne mai a Napier boys. What is it all for if the Napier boys can bring out that sort of speed? The quick breakaway kei te parirau mātou. E koke e whakawhitia no ana ki Wainganui, switching it back into the centre and getting it in underneath the posts. Ngāwari noa te whana. I nai nei mā te toru te kaumātahi, easy conversion, and now Napier boys by 31. Absolute show of dominance at the moment. Katsimata no. Kua tāhaitia. E Napier boys, kei te parirau maui, kei hea tōna hoa kei reira. Mai I te timatanga Napier boys. Me pēhea ngā tāne o Gisborne e tū kahana I mua I tēnei ngaru mai te Hawke's Bay. Napier boys straight off the start, out to the left wing. Switch it back on the inside. The Gisborne boys at the moment absolutely getting washed away by this wave from the Hawke's Bay. Napier mā te toru te kaumā waru. Engari e whātonu ngā miniti e toi ana, he wā pai, he wā roa tērā mā ngā tāne o Gisborne. Ki te whai e tai painga e tai hua mai tēnei kēmu, e hara tēnei te kēmu whakamutunga mā rātou, e kēmu anō kei te haere ātiahiahi nei nō reira. Me pēhea rātou e whai I ngā mea whakatena tēnā pēr I a rātou e haere tonu ana ki tērā kēmu. Gisborne, still plenty of time for them to find some positives from this game. Not the last game they'll be playing this weekend. Still another one to come this afternoon, so perhaps the challenge for them now is how to find some encouragement, some positive outcomes from this fixture to carry into their next one. As Napier boys once more, te tere o taua tāne ki te I te āputa. E huakina ana kei Wainganui I ngā kai ārai ko tahi atu ki te paiu me te whana hoki. Whā te kaumā rima ki te kore. Lovely work there from Napier boys. You saw the gap starting to open up in between the defenders. Straight to the try line and the kick. Easy as you like. That is 45-0. E te iwi kia tūpato ki tēnei tima mai a Napier boys. E pupuhi ana I ngā pū. Ki ngā tima atu I tēnei kaupapa, firing some shots. E tahi pū whakatūpato me ki, firing some warning shots out to the other teams in this competition. They are ones to watch. Engari kei rātau anō kei te mita rua te kaumā rua. Once more a scrum on the 22 metre line for Napier.
Ka pehea rātou e whakamahi pai tēnei āheinga. How are they going to make use of this opportunity? Feed the scrum. Round the back. Mai te tūtei from the halfback. Saw the scrum starting to shift. Te whakatere. Ko tahi atu ki ngā pau, ngā wari rau atu, koira te rima, te kauma, Napier boys, and the little chip over the bar. Saw the space opening up behind the scrum, took a quick round the blind side, straight under the posts, and that'll bring up 50 for this Napier boys team. Ia tātou whakatalana ki te mediti whakamutu ngō tēnei kēmu. Te taka whakamua. Nah, Gisborne did well to get up and claim that kickoff. A little knock on as he tried to offload it there. Nō reira kia Napier anō. Ko tahi te miniti e toiana i tēnei kēmu. Still a minute to go in this game. Might try and shift the ball out to that right hand side, and they do through the hands. Kei hea te pariro matau, kei reira ia, ka tai e te whai te wā i ngā wāhi wātea mea ki tērā taha matau. Looking to find some open, free space on their right-hand side. Can't quite do it. They opt to go up the middle. Napier boys anō. Ia wā, ngā wari noa. Kei ngā pariro, kei Wainganui. Me he mea kei a rātou te pōro, kaore e kore ka whai rātou i te raina. If they have the ball, they'll find the line, and that is the end of the game. Napier boys, mā te rima, te kaumā iwa. E pupuhi ana i ngā pūwhakatūpato ki ngā timatu tēnei kaupapa. Engari e mihi atu ki a Gisborne boys kua tūkaha ahakoa te ngaru mai a Napier. And a big mihi to Gisborne boys who have stood strong despite this wave from Napier. But in the end, it is the boys in blue who take it out by 59 points to 0. Ka hoki mai a kua nei e te iwi. And put it in one of the mini bins provided to you. It keeps our school nice and clean and this valley tip looking nice and fresh for years to come. And a quick turnaround here into the next game, which is Hastings boys versus New Plymouth boys. Nā te roanga o taua kēmu i mua ka tere te timatanga o tēnei kēmu ko ngā tima e rua kua Hastings boys e tākaro ana i te tima kai ki ngā tamatoa o ngā motu. And with how long that first game was, we'll be getting back underway quickly here. Two teams, Hastings boys taking on the home side, New Plymouth boys high school. He maka whakamua tērā, ia rapu ana i tōna parirau mātau, no reira kei a Hastings boys. I te haurua o New Plymouth, ia hanga mā rātou ki te whai i tētai painga tōmua tona ana i tēnei kēmu, the forward pass there from New Plymouth. So it will be with Hastings inside New Plymouth territory, an opportunity for them to find an early advantage. Hastings e tākaro ana mai te maui ki te matau, i te whero, me te kahurangi pauri tērā pea. Napier e tākaro ana mai i te matau, i te kōwhai, me te pango, me te mā Hastings boys playing from left to right in the red, and my poor translation of navy blue. New Plymouth boys playing right to left in the white, black and yellow stripes as they look to break away down the left side. E rapu ana i tōna hoa kei Wainganui, e haiki te referee, te kaiwa, wow, te referee, oh we. Taka whakamuri no reira kei rātou tonu referee says that one knocked backwards, so it is still with them as they now look to whakawhiti ki taua tahata wāhi. Switching it over to that far side. Te tohi pa. Te maka ki Wainganui anō. Pehea tōna tere ka taia ia te whai te raina. Does he have the pace? He does. Looked like he was going to cross the touchline there on the far side. Managed to get that ball back in once more. New Plymouth. E toa ana mā te rima. Te rua miniti kua hipa i tēnei haurua tuatahi. Almost 2 minutes gone in this first half. It is the boys from Ngāmotu who find the early advantage. That's extra ice available today. Talk to
for the teams Te talking whana about mai te taha what's had mātou. that on the black Pai rawa atu. And we've converted Me te that mea makes nei he us ngāwari noa. Me mea e tahi o koutou e tākaro ana I te whutupōro ka mohi o pai ko koutou e hara tērā I te ngāwari. Engari koe rā te taumata o ēnei rangata I making that conversion look easy from the right hand side. If there are any rugby players out there, you will know, especially the droppies, they are far from simple. But that's just the standard of these young men, making it look oh so simple. As Napier, kua hopu I tō rātou ake timatanga me ki as they catch their own restart. And now an opportunity ki te whakanui tonu I taua āputa. Puts on the fin, engari te rutu pai. Nā te kai ārai, kua whakawhiti te pōro I te pai taha. A lovely tackle there from the defender of Hastings boys. Manages to get the ball across the sideline. And it will be with them. Hōhonu tono ana I tō rātou ake haurua. Still deep in their own territory. Te rapea e rima ngā mita ki mua I te rua te kaumārua mita. Perhaps 5 meters in front of the 22. They go quick from the lineouts. Ka whakawhiti ki taua tahata wāhi. So going to switch it to that far side. Looks to take the man on. Can he find the offload? Can't do so. Rutu pai tērā nā ngā motu no rere I Naianei Hastings. E whakamahi ana I te whānui tango te papa I tēnei wā, using the width of the field. Going from right to left, now back from the left to the right. Whakapōturi ana I a rātou anō, just slowing themselves down here, backtracking a little bit, setting their structure. And now looking to Kōkiri Whakamua drive up the centre. Great run there, gaining a few extra metres. Thought for a second there, nā New Plymouth te pōro I tāhai. Engari ai ki te kaiwa wāwi he te mahi o te kai ārai. I thought for a second the ball had been stolen by New Plymouth, but the referee says there was a little error there from the defender, as now Hastings boys. Te tere o te nekihanga mai I Wainganui ki te taha maui. Me te tere o te pariro he u tērā ia rā. The quick ball out from the centre to the left hand side and the speed they've got on the wing. That was going to be a try all day, every day. Ora he whanaka I te haere mai te taha maui. Not an easy kick here. He is a right foot kicker. Will favour him from this angle. Te whana. Ka rere ki te taha matau o ngā pau, no rere ka tūtonu te tapauranga ki reira. New Plymouth boys e toa ana mā te rua, whetū ki te rima I Naianei. The score will stay the same as that ball drifts out to the right hand side. New Plymouth still up by 2, 7-5 over Hastings. E rua ngā miniti, e toi ana I tēnei haurua tuatahi. No reira, ko te pātai nei māwai te kianga whakamutunga e ki. Still 2 minutes to go in this first half, so the question is, who will get the last say here? New Plymouth, good hands. Whakaroa hau e taka whakamua kei te haere, engari kua hopu pai. Thought for a second there's going to be a knock on there, but well caught, well controlled, as now New Plymouth looking to use their speed on the left hand side. Tere rawa atu mai te pariro maui. Oh, we ngā wera kei taua tāne. The wheels on that young lad. Too much pace down the left-hand wing. And that is te utuarua mā ngā motu. That's the second try for New Plymouth. Me te whana kei te haere. Ki mua I ngā pau. Nice, easy conversion to come right out in front of the sticks. Just dinks it over. New Plymouth I Naianei mā te iwa. Te kau mā whā ki te rima ki runga I a Hastings boys. Ko tai te miniti e toi ana I tēnei haurua tuatahi no rere ahi ngā no mā Hastings ki te whakaiti I taua āputara. Still a minute to go in this first half. Another opportunity now for Hastings to reduce that gap. They would love to go into this break down by 2 rather than 9. Ka mohi o pai koutou. E hara hau I te kai pāngarau. Engari e mohi o ahau. E mohi wana hau ki taua āhua tangara. Many of you who have watched previous broadcasts with my commentary genius will know I'm far from a mathematician, but even I know that a deficit of 2 is better than a deficit of 9 if you are on the wrong side of it. That is, New Plymouth
He tangata e wāte ana ki tēnei taha maui. They have a man free on the left-hand side. Look to find him. Engari e whakawhiti ana mai te maui ki te matau I Nāianei. Now switching from left to right. The whana. The little kick. Te taka whakamua. The little knock on. Koira te whakamutungo o te haurua tuatahi. That will be the end of the first half. Plymouth looked to get another one through the chip and chase. Couldn't quite control it. Engari e toa tonu ana rātou mā te iwa. Kaumā whā ki te rima o Hastings Boys High School. They are up by 9. 14-5 of Hastings Boys. Still 7 minutes to come. No reira kaore kore ka whakapono tonu tēnei tima mai a Hastings. Ka taia e rātou te whai whakautu ki tēnei tima o ngā motu. No doubt Hastings Boys will be believing they can find a response to this New Plymouth side. Ka paka whakatā hau e te iwi. I'm going to have a quick break. Enjoy my aforementioned tea and chocolate digestives. And I'll be back in just a second with the second half of action. Mai, oh wait. That's why I need my tea e te iwi. Mai, I ngā motu. Kua inumia te tii, kua kainga ngā piki te kaiteri te ahau e te iwi mā te haurua tuarua. The tea has been sipped, the digestives have been consumed, and I'm ready for the second half e te iwi. Mā ngā motu e timata, e tākaroana mai I te maui ki te matau I tēnei haurua. Hastings e tākaroana mai I te matau ki te maui. As Napier Boys get us underway, playing from left to right, Hastings from the right to the left. E iwa nui ho taua āputara no reira kaore e kore. Ka taia e tēnei tima o Hastings. Ki te whai, te dub, and the commentators curse, just as I'm saying, Hastings with an opportunity to cut that gap down. It is with the Ngā Motu side, and they have the advantage. The Benji Marshall offload out to the right-hand side. Does he have the strength to get it into the corner? Tētai e rātou te hono I taua wā. Engari kei a rātou tonu nā taua painga. Couldn't quite link up on that occasion, but it is still with them, with the advantage playing out. Hastings I Nāianei. Kei tō rātou ake haurua tonu engari hea heinga mā rātou ki te whai I ngā wahi e wāte ana ki muri I ngā kaiarai. Still in their own half, an opportunity to find the space open in behind the defence. Great reset there from Ngā Motu. Getting back quickly to cut down that Hastings Boys offensive push. Nāianei Hastings kei te pariro matau pēhea te tere ki taua pariro rā. How's this pace to that far side? Can't quite find a way round. Ngā Motu looking for the turnover, can't quite do so I Nāianei. Hastings e whakamahi ana I te whānuitanga o te papa using the width of the field. Ngā wari noa ki tērā kōkona tata. Easy as you like in that near corner. Hastings. Te ūtuatahi o te haurua tuarua. Mo rehea heinga mā rātou ki te whakaiti tonu I taua āputa ki te rua no iho I Nāianei. Hastings with the first try of the second half. An opportunity now with the kick from left-hand side to reduce that gap to just 2. It's on its way. Engari ka rere ki te taha matau just drifts out to the right-hand side. No rere e whā tonu. Te rere ki e tanga kei Waiganui e nei tima. Still 4 points the difference between these two teams. It's Hastings. Mā rātou e timata. Get us back underway. Engari, ka poto rawa
Taua Whanara a little bit too short on the kick there, couldn't quite make the 10 metre line. Napier, e timatana mai I te pai weherua, starting from the halfway line. The te tohipa. Ngā wari atu, ngā wari rawa atu, au e taukiri e te iwi, kei te aha tōku reo Māori. Te tohipa, me te wheta mai tōna maui, tōna waiwai maui, te makaki wainganui anō ko tahi atu ki te pai iu, kei raro I ngā pau me te whana koira te timatanga I Pirangi, a ngā motu. The dummy pass on the right hand side, the left foot step, ball back on the inside, straight under the post and the conversion. That is the beginning to the second half. That Ngā Motu were after restoring that lead to 11 points. Sorere I 9-8. Kei a rātou te mana me ki. They definitely have the authority now. Toru ngā menesi me te hawhi e toina I tēnei haurua tuarua te tere e kōkiri whakamua ana. Quickly driving up the centre. Went off the back of the ruck, the fence. Te whakangaro atu. Me te u, te koi, me te tere. Hastings boys, e whai hua ana I 9-8. The speed, the sharp play off the back of the ruck. Drove up the centre and the get lost fens, and that is the result. Hastings boys now drawing back within one score. This game is far from over. Bring the score now to 21-17, Plymouth. Me tōku whakapāha, ki tōku kaia ko behe mea e mātuki mai ana koe kia ngā wari mai e mohi o pāna hau ki te maha o ku hapa a wete reo. Engari kei te ngana a hau. And my apologies if my teacher is watching this for the many grammatical errors and blemishes I have made and will continue to make, but I'm trying my best e te iwi. As now Ngā Motu timata anō ana mai I te pai wehe. He rua ngā meneti e toi ana I tēnei kēmu, mehe mea ka tai e rātou te whai ua nō. Kore koira te whakamutu ko te kēmu nei. Just as I was saying 2 minutes ago, if Napier can find another score, that would be the end of it. Hastings now with the possession. Kei tō rātou ake mita te kau on their own 10 metre line. Now, Ngā Motu needed to stand up, and they did. Te whakawhiti, the turnover, enacted on halfway. Lovely work there, mai te kai ārai ko te āhua nei, ko te nama iwa tērā. Tērā pēr koira te whakamutu ko te kēmu nei, mehe mea ka tai e rātou te mautonu e te pōro. Lovely turnover there and halfway from the number 9. If they can hold on to it here, they might just be able to close this one out, but it looks like they're still happy to attack. Te taka whakamua. Nō reira, kei a Hastings, ko tahi te meneti e toi ana. Au, we e te iwi, kaore anō tātou kia kite I te mutunga o tēnei kēmu. Now it's back with Hastings, minutes ago. E hoa mā, we have not yet seen the end of this one. E whā ngā pero te rerekētanga. Mehe mea ka taia e Hastings te whai I tētai āputa I naia nei. Ka taia e rātou te tāha I tēnei kēmu. If Hastings can find a gap here, they might just be able to pinch this one. As they now look to once more get started from within their own half. Busting run up the centre. E rapu ana I te whakawhiti, engari tētai e rātou I taua wā, nō reira, kia Hastings tonu. Looking to get him over the line there. Does well to stay in field. Hastings, e whakawhiti ana mai te maui ki te matau, switching from left to right. Kōkiri whakamua ana ki Wainganui, now driving up the centre. Ngā Motu, tūkahana I tēnei wā, still standing strong at the moment. Little half break there from Hastings, the offload back to his mate, couldn't find him. The kick doesn't find the sideline, e te iwi, oh where. New Plymouth recover and they eventually get it out. Koira te mutunga o te kēmu nei. That is the end of the game. Ngā Motu kua toa I tēnei kēmu. Hei kakarau atu mā te whā. Engari mihana ki a Hastings boys. Tino tata. That is the end of it.
New Plymouth taking it out by 4 points in an exciting encounter, but a big mihi to Hastings boys who have brought the fight. Ka whakakatātātou. We'll take a quick break here in Ngā Motu. We'll be back soon with more action live and on demand on Whakaata Māori. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. This is an opportunity that we can't pass up. E hoa mānau mai hoki mai anō ki te ke mutua toru o te rangi tuarua o tō tātou nei whakataitai mō te tau rua mano rua te kaumāori. Everyone, welcome back to the third game of our final day of coverage here at the 2025 Super 8 Sevens. Ko ngā tima e rua ngā tino taniwha o tēnei hā kina ko Hamilton Boys High School e tākorona i ngā tamatoa o Tauranga. Two absolute giants of the Sevens game. Hamilton Boys taking on Tauranga. Hamilton e tākarona mai te matau ki te mauī i o rātou tiha te pango Tauranga i te kahurangi pauri me ki mai te mauī ki te matau. Tauranga in the black and red from right to left. Tauranga Boys in the navy from left to right. If anyone knows the Māori word for navy, can't say I know it off the top of my head, so I'm going with my own shocking translation. Please let me know. Ni mui te timatanga o tēnei ke me mihi atu ki ngā kaitau katoa o tēnei kaupapa nei kore ki rātou. E kore tēnei whakataitai e tū. Kore e mihi kau wana ki a Bailey's, Celtics, Apollo Projects, Nativa, rātou ko Whakaata Māori. And a big thank you to all of our sponsors. Without them, this GoPro would just not be able to go ahead. So a big thank you to Bailey's. If you ever have any real estate needs, buying, selling a house, get along to Bailey's. If you're needing some gas in your car to make your way to the Bailey's office, Celtics is the place to go. Any projects you want to send to the moon, Apollo Projects are your people. Nativa, not too sure what Nativa do, but I'm sure it's something very natural. If you're feeling al natural, you know where to go. And Whakaata Māori, you're already there e te iwi. No need to worry. Hamilton Boys, ka timata mai te pai wehe. Koenei te whiringa whaiti tuatahi o te whakataitai tūturu me ki o te paraihe nui. Nō reira, he kēmu tino whakahirehira tēnei mā ngā tima e rua. This is the first semi-final of the main tournament, the championship semi-final, I should say. Really important fixture for both of these teams. Two serious contenders to go all the way. Mā wai tēnei kēmu e toa, mā wai tēnei āheinga e mau. Tauranga Boys, e tere timatana mai tō rātou ake hauru e whakawhiti ana ki taua tahata wāhi, switching out to that far side, looking to get away on the wing. Lovely tackle there, mai te nama te kaumātoru o Hamilton Boys. Aka timata tere anō mai taua parirau mātau, and they get back underway immediately from that right-hand wing.
Haere whakamuri ana I Naianei, just making their way backwards a little bit at the moment, trying to reset, but that high press from Tauranga forcing them towards their own line. I Naianei, Hamilton. Whakamahi ana I te whānuitanga o te papa. E rapu ana I ngā āputa kei Wainganui I ngā kaiarai o Tauranga, using the expanse of the field, looking for gaps in the Tauranga defence. Can't quite find any thus far. Little half breaks though, getting them up over halfway. Naianei. Whakawhiti ana ki taua tahata wāhia nō, switching it to that far side. Again, the over the top offload. Back on the inside. Hamilton keeping alive. Whakawhiti ana ki te taha maui Naianei. Ka pēhea te tere ki tēnei parirau. Te rutu pairau atu nā te nama te kaumārua. Thought he had the pace on that near side, couldn't quite do so. Lovely tackle for the number 12 from Tauranga. I Naianei kōkiri whakamua ana. Tērā pēr he whakawhiti kei te haere ai rawa atu. Tauranga moana e tū e hoa mā. What a defensive phase there from Tauranga. Getting over the top, winning the turnover. That was an absolutely immense effort from the boys in blue. I Naianei. Hea heinga ki te whaihua mai taua mahi ki te whakawhiti te ārai ki te whakaeke. Engari he whakawhiti anō ngā tima e rua. E mahi pai ana kei ngā rucks. Both teams putting the pressure on around the breakdown. And now Hamilton boys with an opportunity to once more come back at this Tauranga side. The Benji Marshall out the back door, now looking to switch it to the left-hand wing. Whakatau ana I a rātau anō, e haere whakamuri ana anō, tērā pēr he rautaki tēnei. Nā kirikiri roa. Pai ki a rātau ki te haere whakamuri. Mehe mea ki a rātau tonu te portals. We saw on that phase there, Hamilton once more just being pushed back by Tauranga. Might be a strategy. They don't seem to mind too much if they do lose territory as long as they maintain possession. Engari, he mea tino whakahirahira tērā I ēnei kēmu. Whakahirahira I ēnei kēmu hīkaka. Kia whakatau I a koe anō. Kia mau tonu ki te pōro. Nō reira, ai rata pai ana hau ki aua whakaro. Whakaro paka ke tērā nā ēnei rangatahi. But that is something that is so crucial in these important games. That you are able to settle yourselves down, you're able to keep that possession. So I must say I don't mind that from the Hamilton boys team. More happy to keep the ball, not too worried about field position, trusting that they can break this Tauranga team open from anywhere. I Naianei, kōkiri whakamua ana, driving forward up the centre. Tauranga. Ahakoa I Hamilton boys te nuingo te rirohanga I tēnei haurua tainoa ki tēnei wā. Kua tū kaha tēnei pātū o Tauranga. Tētai e rātou te whai ngā āputa kei Wainganui. Although Hamilton boys have had the majority of the possession so far in this first half, Tauranga have stood up so strong on the defensive end. Hamilton just struggling to find any gaps. And Tauranga, when they open up, so quick to close them down. The rush defense there, mai te nama te kau, me te takawhakamua mai Hamilton boys forces the knock on. Now Tauranga with an opportunity to get up the centre. E whakawai ana I ngā kaiara e rua. Draws a couple defenders. Te whana me te whai, the kick and chase. Looking to pull him dead, can't quite do so. But great pressure once more from Tauranga. They'll have a scrum kei te rima mita hea heinga pai rawa atu mā rātou ki te whai te utuatahi o tēnei kēmu. E rua noiho ngā miniti e toi ana I tēnei haurua tuatahi. Just 2 minutes to go in this first half. Tauranga now with the initiative to strike first. For all their dominance, Hamilton couldn't find a way. Can Tauranga break this one open here? Strong scrum from Hamilton. Engari te whiu kia Tauranga boys. The penalty goes Tauranga boys' way. Koira te utuatahi kei raro I ngā pau, straight under the sticks. Off the back of the penalty, the quick tap and the drive.
whana kei te haere, kei mua, te ahua nei, ka rere tēnei ki runga I te pau. No doubt this one's going to fly over the bar from right out in front. And too easy, koera te ūtuatahi o te kēmu nei, tauranga e toa ana mā te whitu ki te kore. Hamilton boys, kotahi te miniti a toi ana mā rātou ki te whai whakautu, just 1 minute to go left for them. Oh, we have 1 minute to go left, 1 minute left for them to find a response before the half-time break. Tauranga. Timata anō ana mai te paiwehe, getting us once more on our way from the halfway line. Te taka whakamua nā Hamilton boys, knocked on by Hamilton boys. So it will be a scrum. Te rapea. Aira. Kei TBC te whāngai, Tauranga will have the feed. Hea heinga mā rātou ki te whakanui tonu I taua painga I mua I te hauruatanga. Opportunity for them to extend that advantage before the half-time break. Ka pehea rātou ki tēnei āheinga. Ināia nei. Whakawhiti ana ki tēnei taha tata. Pēhea te tere, te whana me te whai. Ka taia e ia te hopu. Me te whakamutunga pai rawa atu. Taua tāne te whana, te whai, te hopu, te ū, ngā pūkenga katoa koira te ūtuatahi mā Tauranga boys. Mai ētahi tū matarau. That is the second try from Tauranga boys from some absolute magic. The chip, the chase, the control, the try. What a piece of brilliance there from the boys in blue. Engari ko taua whana. E rere ana ki te matau. That kick just going out to the right-hand side. Engari, Tauranga boys, e toa ana mā te kaumārua, up by 12. As we enter the half-time break. Kei a Hamilton te nungo te poro I taua haurua, engari tino koia Tauranga boys, mea ki te rātou I tētai āheinga. I whakamahi pai rātou I taua wā. As soon as they saw an opportunity, they made good on those moments. Despite Hamilton boys having the majority of possession, it is the boys in blue with the lead. Reira. Te haurua tino he kakakei te haere. Hamilton boys, kore ka whakatonu rātou, ka taia rātou te whai whakautu. I ēnei miniti e whitu. No doubt the boys from Hamilton will be holding on to hope they can find a response in these remaining 7 minutes. Mōhio pai ana tātou katoa ki te koi, ki te pai o ēnei rangatahi. Nō reira. Kei a rātou te āheinga, kei a rātou ngā pūkenga. Ka taia e rātou te whai I te pai ū. They have the skills, they have the chance. Can they find the try line? Now Tauranga boys. Te āheinga. Ki te puka I tētahi wāhui, kei te kēmu nui. Opportunity to book themselves a spot in the big game. Can they hold on? Matarato mai te matau ki te maui. They'll come out on attack from they'll come out with the kickoff from right to left. Tauranga boys now back on defense as they were for the majority of the first half. Hamilton he rapu ana I tētahi timatanga tere ki tēnei haurua tuarua, looking for a quick start to this second half. Tauranga boys te whakawhiti anō. So strong around the breakdown. Te tere ki te parirau matau. Koira te timatanga I pirangi rātou. That's the start they wanted. The turnover, the speed off the back of the ruck. Burst down that right-hand wing. That is the beginning to this half they were after. Tauranga boys, mā te kau mā whitu. Kua takoto te mānuka. Ka taia e Hamilton boys te hikina.
The challenge has been laid. Will Hamilton boys be able to pick it up and run with it? E ono ngā miniti e toi ana. E toru ngā u te rerekētanga. 6 minutes to go. 3 tries would do it for the boys from Kirikiriroa. Likewise, Tauranga. If they can just hold on to the ball, they can close this one out. Te hopu pai rawa atu kua tāhai tia te poro e rātou mai tō rātou ake tīmatanga. The jump, the steal from their own kickoff. Tauranga kei te rere rātou I naia nei. Absolutely flying. And now, Hamilton. He rongo rātou I te whakahirahira o tēnei wā. Kua piki te tere. Te kaha o tā mātou mahi ārai. They can feel the importance of this moment. The speed and the intensity of their defense just picking up here as we see a couple players go to ground. Ko te tūmanako nei, he mea moru I tinoa, hopefully just a little one there. Ko rā te āhuatanga o tēnei kēmu I etahi wā ka kaha, ngā tuki, ngā rutu, some strong clashes, some strong tackles. That's the way this game is played. No doubt those boys will be back on their feet momentarily. Tauranga. E hui hui ana, tata ki te pai wehe. Kaore e kore ko te kianga. Pēnei tonu e hoa mā kaua e panoni. Kaua e heke. He mea ka pēnei tonu tātou. Kei a tātou te mana. No doubt the thoughts, the encouragements in this huddle. Just to keep it much the same. They'll be saying to themselves, well, we can keep playing this way, keep the intensity, don't drop. Just 5 minutes to go. This game is ours to win. Hamilton. E rima ngā miniti e toi ana. Kaore e kore. Ka whakaponu tonu rātou. Still 5 minutes to go. No doubt they'll still be carrying plenty of hope into these closing phases. Ia ngā kaitākaro e rua o Kirikiriroa kua taka e tū anō ana e mihi ana ki a rau e rua. It's both the boys from Hamilton who went down getting back to their feet now. Big mihi to both of them, showing some serious strength and resilience to keep playing, to keep going. Ko te tūmanako nei. He moruiti noa ngā hua, ngā putanga o taua tukira. Hopefully just minor consequences from that little clash. Good to see them both back on their feet, however. Looks like he's trying to convince his coach to keep him on. Koira te āhuatanga o ēnei rangatahi. E tino uaua ki te whakamutu I a rātou. It is so difficult to stop them. Once their hearts are set on something, they will keep going almost endlessly. And he's won the debate. Ka tākoro tonu. Pera pera. Kyle thought for a second there he'd managed to convince his coach to keep him on. He will come to the sideline. Nō reira ka tīmata nō tata ki te pai wehe. Kei a Tauranga te whāngai. Tauranga with the feed, close to the halfway line. He mea ka tai e rātou te whai tētahi ua nō kore kore koe rā te mutunga o te kimu nei. If they can find another try, that would have to be the end of it. What can they do with this opportunity? Kua kauparetia te whana kataia e ia te hopu I te poro. Can he control it? Does he have the pace? Just short. Hamilton boys. Tauranga. Te koi o taua rutu rā. That tackle could not have been better timed, and now they have an opportunity to run away and steal it. Can he control the bounce of the ball? Bowden Barrett-esque. Tauranga boys, kei tō rātou ake raina. Mehe mea kei te ārai rātou, mehe mea kei te whakaeke. He tīma kaha rawa atu tēnei mai a Tauranga. Defense attack on their own line or at the try line. This team from Tauranga are an absolute weapon
perfectly timed tackle. Te whakawhiti, the turnover. Te whanaroa rawa atu me te whaiwhai, the long kick and the chase. Controls it, scores it. Koira te utua wha mā ngā tāne I te kahurangi. O reira tauranga I nai nei. E toa ana mā te rua te kau mā whā. E rua ngā miniti e toi ana I tēnei kēmu ko te āhua nei ko nawhetera. Kia tuku rātou ki te kēmu nui, te kanikani nui me ki. Tauranga now up by 24. Just seems like that will be enough to send them to the big game, to the big dance this afternoon. Engari Hamilton. Ia heinga mā rātou ki te whai tētai whakautu. O, te whana whakawhiti. The crossfield kick, we haven't seen many of those yet. Looks to use his pace, looks to fend. Another fantastic tackle. Tauranga. E pupuhi ana I ngā pū whakatūpato ki ngā tīma katoa o tēnei whakataitai kia tūpato kia mātou. Tauranga firing some warning shots to the other team and teams in this competition. Be aware of the boys in blue. Tauranga. Ka timata tere mai taua tahata wāhi. Getting underway from that far side. Quick restart. The strength of the Kiri Roa boys picked him up and hurled him over the sideline. E pīrangi ana hau ki te mohiu I te kai o nei rangatahi. I want to know what they are feeding these boys. They are some serious units. Maybe I could take some tips. My 5'9" frame perhaps could do with a little bit of whatever they're having. There's now Hamilton. E kōkiri ana ki taua taha maui. E whakamuri anō ana, still happy to track back a little bit. Even with the current scoreline and only a minute to go. They are sticking to their guns here. Plenty of patience in the way they play their footy. Nine 8. Kea tauranga anō kao te taka whakamua. Nō reira, kea Hamilton tonu. Hōhonu tono ana ki tō rātou ake haurua, engari rua te kaunga hēkona e toi ana, nō reira tērā pēr hea heinga mā rātou ki te whai tētai hua mai tēnei kēmu hei kawe tonu. Ki tō rātou kēmu I te ahi nei. Still 30 seconds to go, an opportunity to find some positives here to carry into their game this afternoon. Can Hamilton work some points from this one? They booted up Fields. Stays in play. Kau kua whakawhiti I te pai taha. A koira te whakamutungo te kēmu nei. Tauranga boys e haere ana ki te kanikani nui. Tauranga boys e on their way to the big dance. Engari e mihi kauana ki a Kiri Roa kua tūkaha. Engari I te mutunga, pai rawa atu ngā tāne mai a Tauranga. Hamilton boys playing a good strong game, but in the end, boys in blue just too strong. Kau e tā wāhi e te, we do not go far. Ka hoki mai ākua nei ki tētai kēmu anō ki ngā motu.
te iwi nau mai hoki mai anō ki ngā motu. Ki tēnei te whiringa whai te tuarua. Welcome back to the second semi-final here in New Plymouth. Ko te tima mai a Rotorua e tākaro ana mai te matau ki te maui I te puke poto. Te tima mai ia te Papaioia e tākaro ana mai I te maui ki te matau I te mā me te pango. Kia ora everyone. Welcome back to the second semi-final. We have boys from Rotorua playing from right to left. In the navy blue, I have found the correct word for navy blue. All you Reo Māori speakers out there will need to cringe no more at my horrible translations. And Palmy boys playing from left to right. Te whakangaro atu mai te nama tua toru. Oh, where? Kia tīmata koe te kēmu pērā I tō whakamutunga. Start the game how you mean to finish. The big fend from the number 3 from Rotorua. Te whakawhiti mai te taha tata ki te taha tā wāhi. Koera te ūtuatahi mā ngā tāne I te puke poto. Te kōwhai me te whero. That is the first try. The boys in the navy. Yellow and red. Big Fen switch from left to right. I naia nei te whana. Mai te taha matau. E hara tēnei te whana ngāwari. Pai hoa ki te ai. Ka rere ki te taha maui. Engari kia Rotorua boys te painga tōmua tonu ana I tēnei haurua tuatahi. Te toa ana mā te rima ki te kore. Palmy. Ko te wero mā rātou me pēhea rātou e whakautu I tēnei tima mai a Rotorua tū tonu. Palmy. Raru ana ki te whakatau I te poro I Nainei struggling just to control the ball there. Rotorua getting up with some powerhouse defense. But it is back with the boys from Te Papaioia I Nainei. Kua whai ai e tai wāhi kei taua parirau maui kei hea tōna hoa. E taia ia te whai te maka, found some space on the left hand side, couldn't get the pass away. Me te whakawhiti nā Rotorua. I whakaroa hau. Koera te tuatahi mā te Papaioia, engari mahi pairawa atu nā ngā kaiārai o Rotorua hei kaupari I taua whakaekinga. Thought for sure that was the first try, as I get more and more Irish. The first try for Rotorua, for Palmerston North that is. But lovely work from the Rotorua defence to get back and cut that one out. And the long bomb. Tata ki te rua te kaumā rua mita. I nainei hea heinga mā Rotorua. Ki te whakanui tonu I taua painga rā. Opportunity to extend that lead. Ko te toa o tēnei kēmu. Ka tākaro I a tauranga a te ahiahi nei. The winner of this game, of course, will progress to take on Tauranga in the big final this afternoon. As now Rotorua. Ngāwari noa ki Wainganui, too easy up the middle. Koera tā rātou ūtuarua. That is their second try. E whāngā miniti kua hipa I tēnei haurua tuatahi. Boys from Rotorua flying in the first phases of this game. Can they extend that lead out to 12? Mā tēnei whana. Ai rawa atu. Mā te kaumārua I Nainei. Palmy boys e rua ngā miniti e toi ana I tēnei haurua tuatahi. Mā rātou ki te whai whakautu. Still 2 minutes to go. Plenty time for the boys in white and black to find a response. Mari Rotorua boys kua tere mai ngā kēti. They have been quick out the gates.
well and truly on the front foot here. I naia nei Palmy boys e whai ana I tētai āputa kei Wainganui I ngā kaiarai, finding a gap in between the defence. Rotorua. Tino mō rea kei ngā breakdowns, so dangerous in and around the ruck. Every break that Palmy boys make, Rotorua seem to be getting turnovers. I naia nei. E nganana ki te whakawhiti ki taua taha matau. We're going to switch to that right hand side. The counter ruck from Palmy boys is good. Ka timata tere. Tino koi te nama ono. Sharp work there from the number 6. I kite I te āputa kua huakina kei Wainganui I ngā kaiarai. Te whakatere mai te timatanga me te ūtuatahi mā tōna tīma. He saw the gap open up in between the defence. Went for the quickie, and that is the first try for his team. Ka rere te whana ki te taha matau. The ball just drifting out to the right there off the conversion. Nō reira, he whetū tonu te rerekētanga, still 7 points the difference. Engari koira te whakautu I pīrangi a te Papaioia. That's the response that the Palmy North boys were after. Rua te kau ngā hekona e toi ana I taua haurua tuatahi. Still 20 seconds to go in this first half, and it will be Rotorua boys ball. Te rapea koi nei te mahi whakamutunga o te haurua nei. Perhaps the last play coming up here for the first phase. Can Rotorua pull something together? They go quick, they look to feed it away. Kua tāhaitia te pōro, e Palmy boys. Kia tūpato e te iwi, here they come. The Benji Marshall out the back door, pēhea tōna tere. Still with it, goes again. Palmy boys go bang, bang. Koira te mutunga o te haurua tuatahi. Rotorua, te nuinga o te rirohanga, engari Iaua meneti e rua whakamutunga Palmy boys. E whai ana I ngā āputa, e whai ana I ngā u e rua. E te iwi. He haurua hi kakarau atu kei te haere. What an exciting half of footy we have coming up. Rotorua had the possession, they had the dominance all throughout that first period. But just in the last couple minutes, Palmy boys finding the gaps, finding the opportunities. And the difference now, e rua ngā piro noiho. What an exciting finish we are in for. Ia ngā tima e rua, e hui hui ana ki te papa kaore kore. Ko te koro o ngā kaiako e rua. E whakatau ana. I a rātou kai tākoro, ko te āhuatanga o enei kēmu whakahirahira ka piki te ngāo. Ka piki te āwangawanga I roto I etahi o enei kai tākoro, no reira ko te mea nui kia tau tonu. Kia mānawa nawa tonu rātou, aha koa te nui o tēnei wā. No doubt the encouragement from both of the coaches to their players is to keep things nice and calm. Often in these big games, the energy can rise, the nerves can start to get up a little bit. The biggest thing is to keep calm, keep patient, keep trusting your plans. E whitu ngā meneti o te whutupōro, e toi ana 7 minutes of footy to decide who goes through to the final. Palmy. Ka tākoro mai te matau ki te maui, Rotorua mai te maui ki te matau. Palmy boys will play from right to left, Rotorua from left to right. And we are underway in the second half. E te iwi, kia mau ki o koutou pōtai. Hold on to your hats, here we go, Rotorua. Ko ki ana ki taua parirau maui, te hononga. Kei hea tōna hoa kei reira, pēhea tōna tere, te taia, te whai I te raina, couldn't quite find his way to the line.
Great break up the left there from Rotorua boys, but great covering defense also from Palmy and winning the turnover. Te Timatanga Tere looking to catch Rotorua napping off the quick restart, can't quite do so. Rotorua e rapu ana I te whakawhiti, looking for the turnover, can't quite do so. Palmy boys, e whakawhiti anō ana ki Wainganui. Looks to release his man down the right hand side. Here put the kei Wainganui. Te wheta mai tōna maui, mai tōna matau. The step from his left and from his right. Little half break up the centre there. Palmy. Kei te pai wehi nai anei. Kōkiri ana ki tēnei Pariro Maui driving up this left-hand wing. Great covering defense from Rotorua. Ball back on the inside. Still with the boys from Papaioia. Does well to keep it alive there. Rotorua. Te ngau o tō rātou. Mahi ārai, the energy with which they're defending, but it's not enough. Palmy boys scythe up the middle and go diving in underneath the bar. I Naianei. Mo te wā tuatahi I te kēmu kei te toa rātou. Mā te taihua ki te ai. Mā te rima, first time they've taken lead in this game, and it is by 5. Te kau mā whitu ki te kau mā rua, 17-12. It is on here, e te iwi. Rotorua te pōro e whiwhi. It will be Rotorua to receive the kickoff. Whā ngā meneti me te hawhi e toi ana I tēnei kēmu. Goes high. Well taken. Rotorua. Mai tō rātou ake haurua. E rapu ana ki te wāhi kei taua Pariro Maui. Pēhea tōna tere. Does he have the pace? He does. Rotorua, te whakautu tere rawa atu, the speedy response. They take the blow and they give one back just as good. Te kau mā whitu ki te kau mā whitu. Te whakawhiti ki taua tahata wāhi me te tere mai te Pariro. Switch to that far side and the speed down the wing. A long conversion attempt here. Doesn't strike it how he would have liked. Orite tonu. Ball locked up. Toru ngā meneti me te hawhi e toi ana. Kore kau he rerekētanga. 3.5 minutes to go. Nothing in it. These two teams putting on an absolute show here. Palmy. Whakawhiti ana ki tēnei tahatata. Switching it to this near side. Hoping to find a way through. Te whakawhiti anō nā Rotorua. Rotorua once more with the turnover. How good have they been at the breakdown? Koira te tohu. O tētahi tima tino pai. Mehe mea ka taia I rātou. Te mahi pai I a rātou e whakaeke ana. I a rātou e ārai ana. That is the sign of a great team. Not just dangerous on attack, but strong on defense. Winning those turnovers. Rotorua. Kei te rua te kaumārua mita I Naianei. Now on the 22. Kōkiri ana ki taua kōkuna matau, looking to drive to that right hand corner. Now switching it once more. Te wheta mai tōna Pariro. Tōna Pariro. Tōna Waiwai Maui. Step off the left foot. Couldn't quite get his way through. E rima ngā mita e toi ana I Naianei. Just 5 meters now to the try line as they switch it out to the left hand side. Little back pass. Driving once more towards the centre. Takes it to ground. Spins it out to the right.
Kua taka te pōro, engari e ai ki te Kaiwa Wao, ai he taka whakamua. Rotorua boys, tētaia e rātou te whai I tētai U mai taua hāheinga couldn't find a try from that opportunity. It will be Palmy ball. Ka taia e rātou. Te whai I tētai mahi tūmatarau mai tō rātou ake pai U. Can they find a bit of magic from their own try line here? They go for the long kick, trying to clear space. Ia te taunga. It looks like we've been called back. Offside. Palmy boys were winning the race there I whakaroa hau. He U kei te haere, engari ai ki te Kaiwa Wao. Ia te whana, ia te poro e whana ana. Ko etahi o ngā kaiarai ki mua I te kaiwhana. Referee says that when that ball was kicked, there were few boys in front of the kicker. And Rotorua once more in a dangerous position. Benji Marshall back on the inside, keeps the ball alive for his team. Te kaumari ma ngā hekona e toiana, 15 seconds to go. Palmy boys are going to drive through the breakdown. Can they get the turnover? The ball is free. Kea Rotorua tonu. That is the end of normal time. Can they find a way through? Kōkiri ana ki ngā pou, driving towards the post, just short. Ngana ki te tuku I te poro ki taua taha maui, trying to send that ball out to the left. Good rush defense from Palmy. They've got two men outside. Pehea tōna tere. Koira te mutunga o te kēmu Rotorua boys kua toa I tētahi pakanga mō ngā waka toa. Rotorua boys have won a battle for the ages, 22-17. Engari, me mihi atu ki ngā kai tākoro katoa o Palmy North kua whawhai ki te mutunga. Engari, Rotorua boys, ka haere tonu rātou ki te kani nui. The boys from Rotorua will go on to the big dance. Engari, e te iwi kua hau tērā. That's it from me for this morning. It has been an absolute privilege to watch these games alongside you. But for now, e te iwi, mai ngā motu. Hei ākua nei. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for developing? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. Hey! Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport.
Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.